Potong dimasuk-masuk kuat. Soalnya di nani, dia mah pasuk-pasuk mah dari nanyon, masuk-masuk kuat. Sehat panjang umur, sonang sore buat. Kasih dokter, SSI pun itu dia lawin. Kalau so viral dia apa tuh? Ini like dulu di motok, ada. Ada kebetulan ada bulan nih Oma. Basahat majo uluson. Di motong dulu lain. Jadi boleh tuh pesono narono kami itu. Oh silas niroha dong. Nangarong nga hasil dah, ito dah. Di like kuat, di like. Bison. Pasat tani ulus dagajang. Toro rabu. Kita namin tamat talamat tua di bata. Basa ako may tuhamu. Asa si gajang umur mo kada si Toro Pinopas. Asa pinati ko kujo dito mintapian. Hindi ya behaw itong mga laka. Bisima dapat dapat sarian. Sa disolo man sa bilo plena. Kumasa tani ulus dagajang si Toro rabu. Saat may datubang gabian. Saat upang horasan. Tu si butik do. Tahu, sa lompunan noon. Oh, ino? Lihat mo ito niya naman ito. Ako ito pa dulu dulu. Jadi menurut Pak, tulus Pak. Masuk dulu. Sama lima di Merenani, Omba Gatini Paropa, Bawon Bulus, Gatini Paropa di Merenani. Dia maju dari Nyon, di pas-pasu Tuhan lima Merenanion, keteng tahun dunia tua. Siap kamu dia. Berlanjut. Tu si butik do. Joloro pesi regar tu jabumu mabojja kala saya ulosam. Dulu. Paropa di bawah. Dulu. Lanjut. Aku kata Pak Angel. Oh. Iya. Dan sahat. Karena kesapa sendirinya tahu. Saya sudah kowi deh. Iya. Sudah pakai. Di batal dulu.
Saki. Sarang ahli lo kau. Sarang heo. Ulang. Disiram sih. Sama gonggongan. Wali yang tulang nabis terus. Kalau nak kasih orang bulat lang. Berani doang itu bang. Berani doang. Tidak sama pikiran tuh amat lang. Bang nama deh. Jadi lah. Mau mandi nang itu pulang tahan dulu. Itu itu di mana ya. Dari bawah dari bakar yang ada dalam bung. Nanti orang yang tadi bakar dunia. Dan dia mah kau dan tahun 42. Dia melihat nak paru. Gue non. Gue yang berharapon Mau lihatin mah gitu apa? Mau lihatin mah lagi keseluruh. Diamu yang nakon nami, lihat. Doho, dan kemudian. Harus beli katarwa. Sejauh dulu kami. Oh ini teh, tapi berarti menonton jalan ini. Pulang muna berkasa Moses. Lima dilaksanakan tadi berkasa Sajarion. Di pasuratku nama tadi bata. Saya di Tuhan keluarga Muna dan dengan guru dari Nang Salui. Laut di bagasan Sajarion. Ibu kamu kuburian itu harta martihide padidion dabadia. Anggia matutu martihide goar nam
Nagkaroon niya magkapatita. Ano yung masih galit dito? Tuwaibana di bagasan sa daryon. Sa iguar si Paduduon may iguar si Bolas ni Roma. Iguar si Buwan Dami. Iguar si Buwan Dagom. May dito nga pangalan ni Warga muna. Kumulang na rin. Nasa doon na ima. Siya tulang muna. Kung ni Sigipe. Asa Haryana ma. Nagturo di walang diruta. Magtanay. Tanggo pinanay na ito. Gurmagunang matong pompol, tudulan niya riyon. Ito ka panahis na ito. Sa idinulani yang magtadiwata mahamong. Pagtitihiti gabi niya ka na naglamuna. Sa pagurang-gurang pompol, ang giyak masuli Panginoon namin. Gabi, sa pirohaw, ibon hatangapon. Bosguar mo dito nga tungan ni keluarga muna magkasimigat tudulan niya. So, lubos kami do, ulos, Maropa, ulos Torok Rabu, ulos na bidang, ulos na galjang. Asa Torok, mapinopangyo, sugot indulan niya riyo, tangyak kurang namin taman sa debata, bidang magkapadalaman na, galjang manang murna, pasu-pasu ni Tuhanta, sumoni manang dihamat anatoras na. Asa sa masuli sa tibotyan ni Tikaras, taho may girokan igulan. Pasatanin pa, Maropa ni Pau namin di bagasan sa dariyon. Saat may datu panggabil sa parorasa, koktong may di bagasan pangaramot yun ni Tuhan. So, ini masih kami tulang. Jadi mesin gua kan mesin Angelico las di roja oke terompak ke lesu oke asa guna muro putar oke lanjut Nah, oke. Jadi baru saya nakat kurang nami. Bapak satu sama gelas mirah tuh